Guys ya, sate gulai tongseng tengkleng spesial kambing muda sebagai Bu Marni guys, Mbah Min Gunung Dempel Geneng Ngawi Jatim Bolo. Gak iso. Guys, umat di delok sate. Ya. Nak. Oke guys, kalau delok sate toh. Bang. Coba ya. Kilo gak seneng aku. Capar apa bawang gampang, aku gak seneng gua di pinggir nih ini terus gampang loh nanti pangan sih di review juntek sate puluh guys yo petang saya nih yo satu kali ya guys ya. Bismillah dicokot tau wi yo oke tisune iki des ora des masih pilih ya masih dipilih. Oke, kita review guys ya. Wah. Kalau empuk nak. Nak guys ya. Enggak mas terus sampai ludes belum. Sudah vlognya ya guys ya. Oh tak mansik. Kalian jangan lupa like, comment, share dan subscribe bro. Kalau enggak mas terus sampai ludes belum, oke. Dan nyeni.